Tala whantu telefola Radio Samoa le nei asanga fua malo le folau, alo mai o talo le nei tai au. Ua toe whaamaonia siakil ko viti o le isi tangata whainga luenga le Grand Millennium I Aukilani, ma o le lona tolu wa I lea. O le pona ripotia mai e wa whaamaonia le tangata lona tolu, ma o se tasi e vāvala lata ma le tangata whainga luenga skula ti, le ana whaamaonia le vai aso talu wai. O le case fo ana nafi ma le skula ti na ripotia mai le vai aso talu wai, ua whaamaonia I siakio le genome sequencing, e wheso o tai uma I le kilingi le ana mua I maua I nai vai aso e le ima mau atu. Tālal soi fo malo loina o le case na whaamaonia mai ana nafi, e whaamaonia o lo whaanofo e sea, ma e titi le tūlanga ono la mati ai o le community, ma ua awina atu malana paanga I se tasi o nofuanga whaanofo e sea I Aukilani. E whaanofuanga nāsi e cases e lua, case ana nafi ma le skula ti o le vai aso tāluai, ma e tonu uma o Mount Roskill, ma olo maua uma nei nofuanga I le au penga tawha ilangi, ale soi fo malo loina. O le sofa solo atu I le whai unga le masina nei, e te tau na whai ai tui o tangata ngā lulua I tua o New Zealand. A le ai, o le ave e sea mai ngā luenga o lo o ngā lulua ai. O le periota leo wa whai lo mai e le tamaitai pāle mia Jacinda Ardern, ma e au fia I lato e ngā lulua I malai wa lele. O sikula ti, tangata ngā lulua I whaletali malo, o wafu, whaapele loa loa I lato e ngā lulua I tua oi. O le sau le siaki le skula ti le vai aso tālu wai wa maua le vai rusi ai ele I whaialo na tui, na toe ilo ai le nei mata upu, ma ua sau noi Jacinda, o le taimi muli lea ua tuina mai mo nei tangata ngā lulue a le ai loa, o le a ave sea mai ngā luenga o lo ngā lulue ai. O le toa tele o tangata ngā lulue I tua oi, o lea ua mai a whai o lato tui, ai mo le vaenga I titi o lo te ena tui, ua toe paule nei o le avanoa ma ua sau noi tamaitai pāle mia, e leo I lato umole a whai ngō fia na maua pēa wano whai ngā luenga e a ngai I ai I to tonu lava o whale whai ngā luenga o iai le taimi nei. O le whai o lato tui o le COVID o se whai unga I atu I titi ai le tūlanga la mati o lato soifua, wha a pēa tangata lau tele o no le vai rusi. O le ua samali le valu vai aso o wha solo tui pui mo tangata ngā lulu I tua oi, ma o I lato fo ine o lo ave I le wha mua so o ai mo lato a inga. Ua fautuaina ave te avale e a ngai mo le whaafowina o warrant of fitness o te avale le masina le nei, ai ele I o le taimi pisi. Whaamtalanga ma le pūlengo te avale awhiolo o ta wai le telo te avale umale o ngā warrant of fitness I le masina fou, pe a fua le taimi lava le nei o le tausanga te aluai, na lo lofi atu ai le to o tele ina ua umale lockdown. O le masino mea nga I atu ia iulai, le o loo fuafua le vai taimi pisi lea, lea e tusa ma le se lau tolus ful maltasi ia fita avale umai lea o ngā WOFs po o warrant of fitness. O loo so e leo pulu whana na whaapapanga I se tasi o whale au kilani, ta wai whainga se kengi. O le pōle asa to na I le whaapea o na whaapapai nei pulu whana nga I se tasi o whale Mario Road I Ellerslie, ma o le tūlanga I whaaftai ai, ele I ai seisi na whaina. I reporti le News Hub, o lo reportia mai ai le au mai umai whafo sui o le kengi le headhunters, le asai tutono o la lato o fisa I le alava awala, ai whaanga solo e ngā a leo ana nafi. Reportia mai fo I le staff, le whaapopoleino tua oi la talata nei lea no fuanga ono le mea na tupu, ai mai se, e le o le ulu I taimile nei o whaalongo I nai la au malo si whaapapa mai le no fuanga o tua le a kengi, o lo whaawau pia e ngā leo I le taimi nei. Ua e nei le whaatua ino siaki whaia mua o pa sese whai malanga mai atu no I whafo, ai ele I philosophy I lungo wa lele. O le tū leo wawa ai ele tamai tai pāle mia Jacinda Ardern, I le mai a whaamau ni o siaki o COVID o le silia ma leono se fulu o pa sese, taunu o mai ini tia I totono o le lua vai aso tāluai. O le aso wharaila vai aso tāluai, whaamau ni mai e fo I le isi 5 cases, ma o pa sese taunu o mai ini tia, tu sam sau noanga tamai tai pāle mia le whai ungola vai aso, pe a maleiva se fulu active cases I le taimi nei, taunu o mai ini tia. O ini tio se tasile o vaengol ke lope e ta tauna ta pasia ki e negative o COVID. Whaato a mawhai o nā ngai mai. Ma o sau noi fwoi Jacinda, e le o yeini wha amau ninga o ni whai ungo siaki o COVID e pepelo na whai e le taimi nei. Ma o le whesilu atu lai mai ai, be wha amata o tutusa le wha atau taingo siaki I atunu I whafo, ma uala o lo whai ai to tono New Zealand. O le asona nafi le tu lai whai le fiafi, le ana amata tapu ai mo sina taimi le tu mau whai ngamalanga uma mai ini tia taunu I New Zealand.
ma olo iei fuafuanga i toi tatala lea i le aso lulu, 28 a perila. O le tauwhi o tangata o mai mai initia, o se taimi o le awha a iei le maloi au wala e tu i ti ai le whai numero cases wha amaunia i to tonu no fuanga wha anofo i sea. Talawhai o le tae au, ua tuu malo Berenice Philip i lona iwa sfulumale iwa tausanga. O le aso wharaila le vai aso tā luai, le aso iwa o Aperila, le ana whailo mai iai le tamaitai tupu Queen Elizabeth, le tuu malo o lana tane, i lo lato maota tele i Windsor. Ua awina atu wha mai senga ma le tamaitai palemi o New Zealand Jacinda Ardern, i le tamaitai tupu ma le ai ngā tupu wha anoa noa. Whaatonu i nei fo'i e le tamaitai pāle mia ta ngā vai uma o loo angia i maota le mālo whaapele ami ina ia whaavai loto. I to tonu lava le ai ngā tupu o le aso iwo a Perila le ana tu mālo ai Berenice Philip o le aso fo'i le ana whaamana tui nai le se fulu wono tausanga ta alo na whaipoipo Camilla ma Charles o lo talia whai ungo toi sauninga o Berenice ma uwha i loa tamaitai pāle mia o le ato e fufunga mai le sauninga le malo e whai e Wellingtone e mana tuai le soifua au au no Philip. Tala nol tai au manuia tele le amatangol vai aso.